gutwara igikombe no mwaka ni nko kubona umupari muri P8, kubona Barcelona itwara Champions League no mwaka ni nko kubona umwaje wa Limikaje ariko ajya pita. Iyo nibutse Barcelona bene data nza numva ninjiye muri mpemu yera. Haleluya! Hari umukobwa ari hano, uwo mukobwa n'umuseribateri kandi ariko aranywa itabi. Imana irambariye ngo cakira umugabo mu izina rya Yesu. Uwo mugabo ni jewe nyene. Musore uri hano nimba ushikana imyaka 30 nta kazi ugira nta mafaranga ugira, Imana irambariye ngo cakira igishumba mu izina rya Yesu. Vyume. Amen. Ijambo ry'Imana bene data riravuga ngo hakubyibuha ubyibuhanye ibyaha, hakubyibuha ubyibuhanye inzigo, wofuma wondanya amadeni, wofuma wonda nk'uko kwiwanje ku buryo ujya muri sona abandi bakabiri yaje ugafumba umwotsi, wofuma wonda nk'uko kwiwanje ku buryo sheri wawe akajyama mu gicuzi wawe yofuma ajyama mw'ipara. Amen. Bene data hari ikintu ijambo Imana Mariya, Imana iravuga ngo hajya wihebuye, hajya ibibazo byakubanye umurengera, hajya wagwaye muganga akakubwira ko utazokira, ushobora kuba urwaye diyabete cyangwa hypertension, muganga yarakubwiye ko utazopfukize, wajya kwa muganga ukazibona Imana kugira igitangaza, wagenda kwipimisha ukazibona bagutoye na sida. Ariko nagomba ndakubwiza ukuri, niba kurikiza impanuro muganga yaguhaye ugafungura nk'uko muganga yakubari, ukizera yuko n'Imana ikora ibitangaza, n'ubundi uzopfa. Burya nimba ari umwuga amaze kubona ugoye, gukina komedi cyangwa ubujournaliste, muze mwabe journaliste b'inkino, usanga umugabo ari muri studio wenyine saa 5 y'ijoro, kazamva atangiye kuvuga umupira asemerera ko binduru saa 5 y'ijoro, kazamva radutse haya basi ndakubwira ngo ni Vinicius Junior afashe umupira atanga ipasi kwande ni kwaruka Modric atanga umupira kwa Bellingham, ndakubwira ngo Lamine Yamal mwaka umupira neza cyane atanga ipasi kwa Rafinha yigira neza cyane, ni Vinicius Junior mwaka umupira atari pasi ndende kwa Kylian Mbappe atari gitsindo go kugira uzubone rero umujournaliste w'inkinagize mariage swata kuko kujya bavuga umupira niyo bagiye kutira kabavuga biganye. Ibaze umujournaliste ari kumwe ni baby ukaza wumva radutse haya basi mbega umukobwa, ndakubwira ngo afisingidi, ndakubwira ngo ijyambere nakubonye kuri Gardino wambaye akaminikera, ndavuga tujya mwana na nshika, niyo mpamvu no musi nagusohokanye mugurira akabenzi mugurira ragu, ndakubwira ngo uramwicaye yamene ndibenja mukobwa, ndakubwira ngo no musi akabizu naraye nkanura kubera wewe, nagomba ndakubwira yuko ndagukunda. Aho wambere akabara ari ipoto, jana narigeze kuba umujournaliste w'inkino, cyambwira Imana ndongikira aka ku mpanda, bacambwira ati wowe rero ushaka kuba umumoderateur uzavuka ibintu ko birabanganya, kubera rero namenyere bya bindi mpora ngira ari muri studio cyandibagira cyandaduka haya basi, ndakubwira ari inyuma cortege izanye ikiziga, ndanabibutsa yuko ikiziga cyambaye costume yaguzwe 3 million. Ku ruhande mama w'umuhisi arira neza cyane, amashimeshi papa w'umuhisi ku ruhande afunagira neza cyane, yihanagura amosozi, ndababwira uno muzi byakomeye, ndabibutsa yuko umuhisi yishwe na Saporo